Biyag ti tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Oh, bakit? Apay akas tatilangam. Naliday ka nakatugaw diti salas. Ada ka di paregot? Ay, agdaw-dawat nga rod itay ni siya iti kwarta. Taramatin na kan iti pagadalan da. Ngamawan maitid ko, tawang mo't kwartak. Masya na kita anak talakay. Kasta ka di. Katsa di nga rod ti Anna. Napan ka din iti pagadalan? Saan? Aday ti silad na. Itay pengagsang-sangit. Kaasim ti anak ta. Itid ko langan da iti tangdan ko nga inted ni Nana Maria itay. Tangdan ko nagkali ti basuraan. Ay na, agyaman naklakay. Ay, makaiksamot lang ang anak ta. Ne, si kamot gayam ti masapat ko, mare. Nagsapa kamot kan, sa dino ngay ti papanam. Ay na, hinawagan na kami ni Ma'am Connie itay. Agpalaba ka no, iso ang mapanap. Kasta ka di? Kat si kangay, papanamot, marihuana. Ay na, mapanak ijay balay da ko, mare, mayla, mare. Tangdanan na ka nga agdalos, gaputa di na masango. Ah, kasta ka di. Alang arod, mapankan, tay nakmatan, mare. Buisit ti kasta nga biyag. Nagmalas matan. Ay, apay akas to eh. Ne, lakay, api nga agong ungat kamot na nagawin. Nabakak iti sugal. Awan na pulos tinabati asweldo. Anya kamot lino. Sa dino nga rod itan ti pangalaan ta iti pag-tuition ni Miko. Di ka madanagan. Ipasigurado kan ka mga bakak inton sumarano. Ada papanan miya sugalan ijay daya inton rabi. Anya, inaldawak amapan makitang tangdan. Ngamsi ka, inaldaw kamot amapan makisugsugal. Di ka gadi madanagan ko na. Italangan na bakak. Italang. Masigurado nga ag-triple ti pangabak ko inton sumarano. Anya. Sano akita nanang? Awan pag-tuition ko. Diyak maka-exam jak makabayad iji school. Miko, anak ko. No apay ngamin nga itultulok yung amapan makisugsugal ni tatang. Anya nga ita, naisugal na amin na nakwarta tayo. Ay na, di ka madanagan, anak ko. Agremedyo ak. Inak pa'y la umutang iti kwarta kin ni Mari Elsa. Ta isupay la ang ti aramatam iti pagadanan. Awan la ti aramidin na ni tatang no diti agsugal. Ibagayo ngamin kun kuan amang sapul iti panggadan na. Ay na, anak ko. Amumot asaan akayat ni tatang mo ti mabibiyangan. Kasta unay apungtot na no palagipak. So kasto iti adda pa nagbiag tayo gapo iti pa nagsugsugal na. Ala, di mon kontraan ti amam. Bye-bye amlatan, anak ko. Bakit? Nangabakag iti 200,000. Inabak ko amin ang kwartada di sugalan. Kasta ka dila kay? Ay na, kamaudyanan na. Makalungaw tayo matan. Kuna, may pasimpak matan to'y balay tayo. Maragsakan ak unay iti daytan lakay. Mabalin mo matan ti agtugtugaw. Oresan ka naman pan makitang tangdan. Dito'y kalangin balay. Amok nga agtultuloy yung ti panagswerte iti sugal. Damag ko na nga ba kagayam iti sugal parilino. Una pare, puto na ita. 200,000 ko naman. Nasayat no kasta pare. Nagpamerienda ka nga roda na. Kakaisuna na granata dito'y tersena. Ay katuwa na pare. No pang merienda, pasig abuti kwartak. Una ikan pare. Kinapudno na or-orayag lang ni bakat ko. Tamapan kami di ili kahit. Ha? Mapan kami man nag-purchase iti siminto kan darat. Kailan do? Ay patarimaan mi ti balay mi. Nasayat no kasta pare. Ay una pare. Makabalik kami matan iti concrete ama ko na. Iswan, no syakti si ka. Isarding mo ti panakikon construction mo. Kaano ka pa bumaknang iti dayta? Anya? Naimbag ti sugal. Ta easy money ako nada.
mutan ni Parilino. Ha? Ne, apay lakay. Ay, nangabaklay ti sugal. Ngamkas dyan ti pa nagsasauna. Kabalan na pa yan ti mangpabay ni ti tao. Anya? Oh, siya anak. Apay akas tati lang managawid. Ada parekot mo? Pinabainan nak ni Miko iti pagadalan, tatang. Anya? Imbaga na kanayon kano aday ti kawas ko. Sa anak kanong agsuksukat. Anya? Imbaga na ti kasta. Ay unay mo tenday dyan anak ni Marijuana. Kan nakunana pa'y amamirmiraot tayo kano. Ah, Kasta una ya pa nang ibabain na kanyak itay. ala, bayamon anak ko. Da kami ti makaamo ang makisarita. Bayan yun, tatang. Amangan no isuladay tati saan nyo apag kikinaawatan. Ne, si kamot gaya, mare. Anya ti gagaram, tay may ka. Kwa, imayak ta kayat ka makasarita, mare. Makasangsangit nga ni siya ang anak ko ang naggapoy di pagadalan ni di kalman. Ta, kasta unay ka na pa nang ibabain ni Miko kankwana. Kat, putnumat nga mintimbaga ti anak ko. Ha? Imbaga kano ni Miko, amamirmiraot kayo lang. Kat, putnumat. Apay nga kasta kamutan, mare. Idi saan pa'y arimang ay tibiyagyo? Saan kayo matakasta? Ay na, mare. No marigrigat kami idi. Idi laang dayjay. Saan itan? Oh, kita man. Nakapabalay kami. Apay, di kay kadi makadlaw, ada kayo laangan tinaidumduma dito barangay tayo. Iso asana rumbang nga agsakit tinakam yo. Gapo iti imbaga ni Miko nga anak ko. Gapo tapod numat. Anya? Oh, sigamat nga ti masapat ko, Elsa. So, di no ti papanam. Nasapa ka? Kwa pare, mapanak man makitang dan ija yan datatakarding. Agpamula ngamin ita itinatang ija bangkagda. Kasta ka di. Sikat ay ayaban da. Kaputasan dan ang maayaban ti asawa. Awa na. Noy naldawlatan nga di bangkag, tayan mo. Ha? Gumisit ka siya, pare. Kaya may isa, lumaad ka pa. Ayos lang pare. Tinapatag, legal at trabaho ti pagtataudan ti kankanan mi. Saan nga illegal? Anya? Ti ko namkit di ako. Agpatingga kay lang iti kasta panggidan. Ti makitang-tangdan. Ani, madinsamot tan ti ibagbagam pare. Saan da kami kumamot nga uyawan na kasta, ha? Gaputa kastoy lang ti trabaho mi. Kastoy mo ti trabaho iti kalabas, Idi. Ang masanitan. Gaputa doon ti kwartami. Unay moten dagi nga agasawa. Nagdakkel ti nagbaliwan da manipod rimang ay ti biag dalakay. Talaga kasta ti biyag bakit? Tinapatag. Uray niya pa iti sasawanda. Saan tang agpaapikto? Gapo iti panang tagtagi basit da kadata. Wen matkit di Ang amay na makapasair mat ngamin no daduma ti panagsasauda. Kunamlan sanda nagtao di ti kinarikat. Bayamidan. Tinapatag. Nagbanugan tati kanen tayo. Sana kas kadakwada. Nagtataod iti sugal ti papaw nagda. Aywan, nasabat ko ni Mari Juana. Pinansin ko ngam di nakmatin kan kano. Kaslawan nakita na. Anyangin nga rod, kat namin pinsan mo ta nagbalaw ti ugali da. Manipod medyo rimang ay ti biyag da gapo iti sugal. Ang tandaan naman dati bakit? Amin na ba na gagtaod iti sugal? Kat kilata mapukaw. Nang runa, nukas kadakwada asaan ang nasaya ti ugali da. Ay na, Mari Elsa. Dandan hindi ka nailasin. Apay nga kastamot ng tilangam. Nagngisit ka matan. Ha? Siguro, naggapo ka man ng anak kitang danan niya. Ay, wen Mare. Anya nga ron. Kat
Day tamat lat pagtataudan ti pagbibiyag mi. Ay na, no ibaon mo mat nga tangamin ti asawam nga agsugal. Itikas na, mga bakmat. Tapno rumang ay mat kan ti panagbiagyo. Itikas na, saan kayon amabilbilag iti init? Anya? O, kita man kada kami. Biglang yaman ako na ti Tagalog. Ay. Pasensya kan Mari Angam. Saan mi ama aramid iti asawak dayta? Sige, labasan kan. Napalabas ko ni Mariel sa itay. Ay na, danda ni Jack nalasin gapo iti kinangisit nan. Anya? Inaldaw mo't ngamin amapan makitang dan ijay ayanda tatakarding. Nagpadandan ang agasawa. Nangisit dan kapo iti panakitang tangdanda. Ibagbagak ngamin kin ni Mariel sa nga ibaga na iti asawa na apadasan na mo't yagsugal. Ang maging didimat. Di aganos da amabilbilag iti init, iti inaldaw. Makaanos da pa ita ha? Ang aminton maumadanton. Sigurado. Adalin matla ni pare Pedro ti agsugal. Sa di naman ang tipapanan nyo, pare. Domingo ita, pare. Inka makimisa. Kaya may sa aldaw ti panaginana. Adula amin dayta, pare. Anyang iti maipay na dayta. No ti panawon ko amapan ije simbahan kat mapaanak langan makisugal. May mayat pay. Anya? Uy, di ka kumamit agsawi ti kasta, pare Lino. Pugno mo ti pagbaga, pare. Awan maghanap yung iti dayta kararamidan nyo. Makimisa? Oho, awan lat amok ditan. Anya? Ay nananang, tatang, nabuyak itinyos itay. Ada sumangpot a bagyo dito lugar tayo. Anya? Signal number 4 ka no? Ay na, pakadanaga mayan ako. Uray pa'y kapipigsa na bagyo ti umay dito lugar tayo. Sana basta-basta madadal ti balay tayo. Kita man? Pasi kasi minto? Husto ti ama anak ko, nga oray pa'y ti kapigsaan abagyo ti umay, saan amadadaal day ti balay tayo? Saan akas iti sigod masapol abambantayan tayo dagiti agtudtud, ken dagiti itayab ti angin. Ang nanang, naskin latang agridam tayo. Gaputa di tayo amo ti mapasamak. Naku na ti TV a super typhoon. Super typhoon? O super typhoon dita. Di ka matanagan ko nakmat. Natibkir ti balay tayo. Nanang, nakabutbutang. Super typhoon ti sumangpat. Nabuyak iti news. Wan ka nung harod anak ko. Nakabutbutang nanang. Ang mga noan niya pa'y ti mapasama kada tayo dito ay. Sapay kat signal number 4 dito lugar tayo. Ay na, ti kasayaatan nga ramidin tayo. Agkararag tayo. Oray kastoy lang tanda kasasaan tayo. Kung oray kastoy lang ti balay tayo, awan imposible iti apo. Nulaki ti tagtalag tayo kan kuana. Di na tayo baybayan, anak. Una nang, dayta ti aramidan tayo. Ay nalakay, kasanutay itan. Itay pa'y nagpigsa ti angin kan tudo. Ano nga pa isa? Apay ngay. Inimot mo tan amarga iti arubayan tayo. Ay na, adon ti danom anak astrak dito unag. Miko anak, ikagumaan tayo ti rumor dito eh. Ang mga no agtultuloy lata ti angin kan tudo. Kat saan tayo na makaruar? Sa dinungan ti papanan tayo, nanang. Mapantayo ijay ayanda Mari Elsa. Imbag ijay ta adayuda iti karayan. Saan adumanon ti danom ijay ayanda? Alain tayon. Mabit lang Kasanon dagiti usar tayo. Ay nalakay, di mon panunutan dagiti agkakangina nga usar tayo. Tinapatag kat makapanaw tayo dito itamat laang. Nakabutbut ang jay danom ti karayan. Ang mga nuan niya pa'y ti mapasama kada tayo. Nagtalinag tayo dito eh. Nanang, nabasbasa tayon. Ala, agawaan tayo ti magnaanak ko. Dandani tayon ijay ayanda ziya. Ang mga nung nakaro-karo ijay handa. Kaputapan aw lang ti bubong ti balay da. Saan mo't siguro lakay? Ala, agawaan tayo. Mare, agyaman nakgapot a pinaunag da kami dito'y balayo, ha? Ay,
Awan na nyaman na mare, si kakit dimat. Naimbag kayo pa'y. Ta saan kay ano dito eh. Ngamda kami. Nang rugi itayan anarga ay jay daga ay jay likod ti balay mi. Ha? Ay, kasta ka di mare? Ay na, kaasin ni Apo Diyos. Saan kami matanan ano dito eh. Uray kastoy laang ti balay mi. Agtudtud ang pagyamanan mi unay. Gaputa saan kami analayos. Kan saan matanay tayab ti bubong mi mare. Mare. Kan may sa kabayatan tinapig sa abagyo. Nagkarkararag kami asa nga pamilya. Iso amamati akadi na kami binaybayan ti Diyos. Kinapudno na mare. Kas naunay tibain ko kan ka. Gapo iti saan anasaya at ngayon pakpakitak idi kan ka. Ngamita, da kayo lat na tinagkamangan mi. Mababainak kan ka mare. Pare, kinapudno na. Mababainakin ka. Ha? Amo ka pasig nga kakasakit asaw dagitim balbalikas ko iti kalabas. Angam, pinastrag da kam latta diti balayo. Awan da jay, pare. Pakawanan na ka, pare Pedro. Pagbabawiak dagiti nararamid ko kan kay di. Nang runa, ti panang tagtagibasit ko kada kayong agasawa. Pare, awanan da jay kunak mayat. Tinapatag kat nakaamiris ka. Saan? Saan ang pud na dayto eh? Sana po na dito eh. Pare, awanan ti balay tayo. Nayanod aminan. Ay, kasano tayitan? Nawa na pulos tinabati ka na tayo. Kasano tayo mangrugi man? Mare, Mare, awanan, pare Pedro. Awanan dagiti na ipundar mi. Inyanod amin ti danom. bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo, biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.